isimo bekade ngikuso ya bekunzima bengasakhona ukwenzani ngingasakhona ugrate itamati angikhona ukubonda ipapa ena sisibaningi anyway endlini ipapanyana nje isibhodonyana esincane bese ngihlula uma ngigrate ethu yamatamati it was enough for me ungidlula ngale angisakhona kubhlungu amadolo nje amathambo nje ama joints umzimba wonke uma ngena ebhavini ngithi ngiyogeza bengize ngikhona ishower because eshower ngimile angithi but kukhona la thola ukuthi ngifila khona ukuthi ngene nje ku deep bath ngihlale phansi ngirelaxe uma sengenile ebhavini makufanele ukuthi ngisukume bengithola obunye ubunzima uma nginabe izinyawo so kumele ukuthi ngisupport lenyawo ngiligobe eqala ngiligobele ngapha ngigobe leli sengiyajika sengiyasukuma the way bekunzima ngakhona so yeah ngathola amasweet anginceda ngawadla I think ngidle 5 ngapha 5 ngapha ngaqala ngizwa umehluko mina ngizwa umehluko mangizwe ngidle 5 ngapha 5 ngapha ngezwe ukuthi amus namasweet akhona yes bengodla mara ngingatrust ngicela ukukhuluma iqiniso ngoba bathi idla so nami ngadla but angatrust uma sengibona umehluko ngabona ukuthi msilamasweet vele akhona ngaya kakhulu bengasashovi eli 1 ku STP1 ku SLD angisho sengiyabona ukuthi angisebenzela sengibamba 2 ngibamba 3 nethi mangilikhumbulela isweet ngifaka phansi kweleli yeah lemlomeni vele nje ngaqata ngespeed vele after ngiceda lama box 11 ngalesikhathi ngicala ukudla lama box mina ngibhizi ngithatha ifizo lapha esibhedlela and bese udoctor sekanginikeza idate I remember last year ngoOctober sephume idate ukuthi ngenza ihip replacement basho ukuthi ihip yami ngapha lethambo selidleke kakhulu ngapha liyasondela okay ngiqhubeke mina ngithatha amasweet ngiya kufizo i-treatment yasesibhedlela bengingasayidli because mangidla i-treatment yasesibhedlela bekuhlala ngathi ngidlinya uphi ngihlala ngidakiwe angenzi nix la endlini bengiwathatha nje ngwabekela eceleni mara ngidla amasweet hayi ngabona ukuthi ngisengipholile namanje ngicabanga sisekhona solo ukuthi ngiyalahla le treatment yasesibhedlela because kusho ukuthi drug bayilapha beyi strong kakhulu so ngathola umehluko ngaphola I remember one time ngivuka accent because bengithi noma ngilele ebusuku ne bengizwa amanye ama pain anzima saze sacabanga la endlini ukuthi maybe umbhede sowumdala sashintsha umbhede sinobaba sithenga umbhede a year before last siqabanga ukuthi lo umdala yiwo lo ngigulisa because abantu basho ukuthi umbhede omdala uzovisa ubhlungu sathenga umbhede omusha but still bengizwa ubhlungu so I remember one morning ngivuka ubaba uvukile uhleli ngapha e-sitting room ngithi ngiyavuka nginamanye ama pain angikhona ukujika angikhona ukwenzani nefoni nje kuyilanda lapha esayidini kunzima uma ngithi ngiyamemeza akangizwa ubaba uvulela iTV so ngathatha ifoni at least ngakhona ukuthatha ifoni ngambhaza weza kose ukuthi angiphakamise empedeni because bengakhona ukuvuka nginamanye ama pain anzima ama pain benginawo bekahlula ama rub ku deep heat ne spray anti kuba ne spray kunale deep heat rub so bekahluleka ama pain benginabangnikeza amapilisi nje maningi bengwathola at different amanye bangibhalela abo doctor ukuthi ngiwathenga e-pharmacy but angazi bese ke angijwayele but since ngadla ama sweet iSTP neSLD ngiziva kahle ukuthi ngumuntu bengine stress uthi mama wareach 60 years mama strong agijima but ngireach 60 years njani but now I'm so happy because now I am strong ngiphilile nginamandla bheka manje kusebusika ne ngaleso sikhathi makufika isikhathi sesebusika mina vele belithi liphuma ilanga liyashona ijazi lami lasendlini bekuyigawu bengqoka kahle ngqoke nje deck la ngaphansi ngifake igown phezulu the whole day because once ngathola amakhaza ayisukile ngabamba amanzi kusukile ngawasha ispinach ngithi ngesikhathi ayisukile ngama pain but now ngi right so ngiyabonga amasweet ukuthi namhlanje ngenze umama o strong umama ukhona ukuthi aziwashela ama-window wakhe ama-window bengasakhona ukwawasha bengicasha umuntu ngalomzuzu anginamali but ngicasha umuntu uzogibela ngiwashela ama-window but now ama-window walendlu ngiyawasha wonke ngaqede ngaphandle kokuthi ngisize umuntu so mama and I've tried bengiya kudoka abodoctor bangihlaba injection leyo ngizoba right for a few weeks after a week sengihleli futhi phansi
ngathi next yazi ngiyela kuma-sweet wami Okay. all the time ngihlala ngibukele i-TikTok ngikubone ngithi nangu umfana wami ngathi no I'm going back to my sweets ngiyocala just ukuthi angithole nganamali la singathenga lawo 86 but I'm telling you I'm totally different. That's why ngiwafunile ukuthi ngifuna eze masinya ngoba ngiyeza ukuthi uDecember wona ngizomudla sengihamba. Into boyishilo manje njengoba before ngene ubonkosi ukuthi uthe wena kula 15 uqala already uye wayizwe different. Yes. Ukuthi sobuyile umzimba wami besubuyile khona ukuphakama. So ngihleli ngiyabona i15 up until today ngizo order le food. So angifuni ukuthi ngihlukane na ngifuna ukuthi the way ngizizwa ngakhona ngiyeza ukuthi ngizophika difference. There's a big difference ekhona baba angifuni ukutshela mangaphandle wami kune difference enkulu and ngiyabona ukuthi manje I'm going far. No sibonge kakhulu. December I think ngizobe sengihamba. Ngoba angwaluzi and ngiphuza ngesikhathi after that I drink water. Yes. I phuze ngesikhathi after that I drink water. Hayi mina ngibonga ukuthi at least yabona ukuthi i-difference mayizuwa uwe ungcono angifuna ukuthi lo ngikhuluma ngathi lamasho so akusho umuntu owasebenzisayo ukuthi yena ikhona there's a big difference because of enye into futhi ngitshela angithi uyangibona ngikhuluma kanjani izandla but now ngiyakhona ukudlula ngikho ukwenza naso izandla zami bezi like this izandla namadolo bezingaboni but into engenza ukuthi ngiyabona ukuthi khona i-difference. Ngibona i-difference just nje i-weight I'm sure ngiseza i-weight yami akusile bengigcoka 38 but ngiyeza ukuthi ngiseza ngigcoka 36 manje but ngiyeza no kancane I'm telling you they are working lamaswiti ayasebenza ngempela ayasebenza angithengi buso bomuntu ayasebenza lamaswiti siyabonga mama bengeke ngize ngiphinde ngibuyele kuwe ngithenga amaswiti kanti awakusizi ayasebenza hayi no siyabonga nathi ngibonge kakhulu Maduna ngibonge kakhulu ubambe nezalukazi kanjani ngiyabona ukuthi uzibambe kahle wherever uzibambe kahle ngiyabonga ujabulile izalukazi asiphathe kahle vela kakhulu and nami I want mine I need to uzwile naleya engikhulume nawe ngayo leyo mfana nayo ngisenza kuwe ngikhuluma nawe so no problem so lungisa step by step ngiyabonga ngiyabonga I'm so glad ngijabulile last time ngiphelele ngaphandle azange intokazi